nga klet on nya u mai lang de sen ngam ne kong te namla te panong e du ti phin ga ding jong phi du phin ye tho klai tanan sha tu pamanta tamanga klet ban save te man sapen ta ngin ya sta ga wega map pan ya ban rom la persang pun ro kam long hapa sna har ko wai mat ka tharai agle bang to game ngam ta na shidam
kan jongai mat kan tharai kam long bangan rungam dengan le bahan mentai kan ka scrim ga batmai akan next scrim dengan sa le kham bahano an bun ska webcam men nang shudong ru te kan kham bha shi bun bakan yo react bhai ki players te le se ngam la ada ban le thik kumbai le ki wei mar ba marwei te mo dengan pasangi kat bala ai pasang man pe ki players kan baki la ban ya fight so hope for the best. Sementara sendiri ke kebun maka jengi hala namar bang dan ni haying sesnong am tadau nadai bang yo sa ba haying jong adon kamera kalau long jar jar dai mentaka sni la pan up hi ka sni ka bom dai ban pan up am adon jago ga jakat kadang hab le la kalian nang ni fada ang tang ban chutrai to mo biang hit harai kan sa bit pen biang hai ni sni wan wan đây đây this time tinggal ski hope for the best mo all the best all the best all the best nam taki team ke banile biang saka miramar te mentah ka miramar ten sapej bahan ka jong adu kat bangala ai bangan cover ki team ya kan dikajing sawa jong ka mai ke bayadon kali nam nga sa arut sudok ka posnong ka daw ka sawa bai kali ban react kham ha wifi ru kham long hang ni tismu spam adu tismu spam atut server meneh ka por banang nang le ka weru wala da tut server te mo te ki bapej i ka tu ka channel ki bapej ka channel kan jonga manta kan sapej bahan tadi kan sa shim ka tu video nang turu na ilan nga klam record nga klam screen record ai la da pi kwai record bon shim nang tu sa shim ada kita nu jingmut ki baki pi kwa na kali kan jong pi ban batai na le ban ai jingmut lam te ai jingmut lam yang amo tambah kam di ban tho ginu ki kentin ke bung sotanan ki kentin ke ba jaklia ki ba long angom no ki ba palsusi ki we du kumju na kali kan jonga tengam kwa le ba pinya kalang kum ting jak ketin mo pe na kali kan jonga ngapersang kad bangala ai ban push na ka ban ta ki samla jong la jong hi ngale kan ni du ngale am tak samla jong la jong hi yala delay ngashwil akai kumu players bujul akai lang kiwai ngali ngashwil akai agum tu ordinary player kam de shu kapor ngi bang akai pit kadang te mantaka kanti te nga kwa baki babun ki players jong ke eastern west ka sales district da kumnu ki de ban mi khambun ken yang di Eastern Scrim jonga kam dai hiru tang nam ke Eastern West Castle District no de kadelu de baro khaj hi kat baki kwa ban lumlang ki kwa ban runglang ki kwa ban le kai lang am te ni island be baro hi te ni island de baro te kamut ke pen laki sam te la season kasngi phila ban represent nam ke district jong ni ru phila ban represent district jong ru aga ju kapor
ada pikwa bah bania sim competition bania compete na kamta ban itu khamba shawai ban shabar kamju sim banta ber kejubilan divine esports jubilan divine esports keju penilai kan nang mantar nang penilai kan not east game not east good series greatest of all time jong kan not east te la da dei ba pi kwa ban pet kai ki don jing la kai manta ka ki penilai kai ni penilai kai lang ka mobile legend ni penilai kai swi wi game lu e football lu e penilai kai telah kita dangdon ki khana ke bakwa penilai kai tu ki badan sap tu ki game tu kini sim banta na sikan la kut kani ngan sa persang sagi wi pat ki event te hope for the best bakan long successful ma te hang ni sasdang isnan and all the best to all those team ki bayi sim banta lah saya ke sini tengah tharai dari penilai kai biang ngan sapet ni penbet ha ti ke ke bangala nak kalian jangan ngan sa simulation game set in a virtual world ngan and sa does not represent real life. ngan sa pen create ha Please play in moderation, pet take hai frequent ki players breaks, ke itu and play hang responsibly. ni shout out ki players ke bela kai na new ge oi ka teng tamo jajai CRX Yuki 03 70 Choke God 777S Top Dog ke team number 1 thì VV Lai Sao thay cần tiền này em làm tiếp ta lucky VV Lai Sao VV Lai Sao TGEXJQ43 ki kerteng tiba dekat sudah Captain Hook 12 kau banyak kuat request kini players ke bayar kai lang kini ka Scrim ko jongam baik ladang alap bangasiam kini ki bayar cheating ki bayar don kan ki bayar tu aim nem tai nak kali kan jongi tingin nem sha shoot next nin khang baik bat ngin sya hidu ngin kepat ya barok ki players bay lek kalang abat pikwa wat ni ka sap te lek kai ka hok ka jong pi se ne yun dai lek kai dai lek thok dai lek skor ne am mo ne kran bajing sisa bat mo kita ki bakwa man comment sa ka channel ka jong kin comments kin ai jing mut ngang long open na kwa man yo snow ki jing mut ki bat mai ki na ka jong pi ki players ki bat pikwa pun snow kan khampa shibuna dengan ni trailang nya snok tilang mo manong la ada players ko jom ru ton page ma ampat anang maha pi na tan gini ru ta kanau ini la jom mo steng tes kawai ngamur ban karpat kalong bala da pi ke players pi ya dan man sim lang ban ya trailang tingini tri hok ini la kai hok manong mo balingin kwa bandaya le tu le syukur banya mo kwa tamun sujud di ban ong kamdai pikor kom bandai le deki bom sotenat deki kam ki bom sotenat mo denam kata tetap like share and subscribe nam ka channel ka jonga hidu komju kini players kle poilang haju ko por jong Messi the goat tim CPX ki gini mor ka kle kendu hang te po o kle tam kulang hope they're fighting. Oh, like a fight. KS Banlam. Nah, oh misalnya imat tempat iyo tian nak no. Tah. Teru KS Banlam la iyo ka gun. AK47 AKM sorry AK47. Teru la lang totuk la iyo na am kaling jaki ZCM ru la iyo. Knock first knock ni ZCM dia cuba tu kita bayar fight bah kita team kita lang kali yang segini tu kita fight kau ahi banyak fight kita fight oh kelai apa kita sihat kami lagi oh ZPX OG Aro jaya oh kasab jong suk na China PUE Weibo Gaming kenapa jika Weibo Gaming saya kira ya fight dengan page saya gini dulu jadi latang Yuki come on Yuki ni nak kalian kan jongi ke players ke jongi ngai i bagawai ke jongi kidai la kai am ki kilong taut bahai la di
tengah ngit ba mentah kan dengan kenti ke ba mentah kan belum ki sama ke jongi kendon no kendon no ki la sha kan so sao akruit so sao 777 udang jangai so sao udang am ba ya Subha comment se apa ba ni live ke jangan okay snar oh shanok snar toh di tim kemudian kateng nama kali kan jangan ngakam sim kateng kalau dan tim 1 tim 3 tim 3 di 777 ayo menok yang mentasisin 777 apa dari baba oh lah 70 lah nawe khasai du kumju tu lai phat na steng te jing sisa im dei ban phat king atiar ngoman ma kateng king atiar kini se ki rung tang lai ngut apo ka game we lai sao ru la sha nok no pet nama haki la long at kataka ayu ki attack ba ni ka game ka manta captain saya untuk bayar fight mata apa ban iya ka grup ko bayar fight ngapa apa iya ka par bayar fight jong ki phi ha nilai ni king atiar ru la yu TX Venom Venom ayo 1 kill kita tim jong captain ni yu Loki menang 8 EP kini share kena atan KS ban lama syak nok menang yata ke cuma iya por Jim dibully dia sama outlet dia yang hah Gur without what king dan bawa nama kalau thot kena ka jonga hopefully bas ada kan kanca nama thot kena ka jonga ini kena fine page bên trong mesin nama ba mana ki hian ni kong shot ni ngala yo page wa te ho ba ki oh ni ndel mesin ni miss ni ada na po kena kham suki hi kana chim por hi ba kena fight dengan jong ki ninja la flang ya jong tu ko la ben page to ax la abek ya itu miss her on the spirit hati kerteng na miss her head paling askin dia yang dia jengmut ki kerteng bale oh te wele ai kerteng ab histor yo bodan ka dukan ka jong ka kerteng ab histor tip sa imon ka jong aro turun siat imat harang oh miss her la syak nok oh syak dok sok turun pi yo miss her li sok turun dagai pi miss her to black dog saya yang like pie black dog DMD black dog mau boleh flang ni kamu teman nyemat boleh flang ni black dog the social aim and tangan page side gaming kini lu sana kita lu ya fight kita lu adab miss her dan hunter jong ZCM so tanat ikna kan shi ki jong ni ki shim banta bhana ada je la kai kham ki kham ya smart bani la kai bha teng tu la nok ku Kevin yu nyom bet
Kayak bahaya bangan itu ini kita kang ni am tahu haban you dengan page hoy gini ru jong Timon Star ta kia dan am plan jeng siat ta Kevin ban nyom bet la poi biang teng page itai Stram Anglen Kevin la yo iway yo kill iway te kan penangan ni dan hai ta TSM sorry Mbak Rani caveman la nok nanto kini te la sha approach ban biang kini kita push kini am kan sayo alat ba mungkin setengah argut am kala de ban push ba jeng sesa kini alat ba ban push pet kini dah setengah argut di sesa kala de ban push nok sibit. Okay, it's a good fight. Kena yo arkil kena team jong team 21 mah. Try itu try one knock. Nice, what a net. Ni bang sisa. Lah dia ban push Kevin tu lah dia ban yo push hang tu. Dai pi ban net sisa. Oh nice, Kevin. Oh, clear kini sia. Tah. Tapi kini kita nak fight dengan back segitu dengan pet. Hai yang tu. Oh, tu. Tay hadin la ya ban nak oh shu. Pom nak kawan. Di kini tu ya Viper kela ban push nak lihat ninja bagus of god. Ai Viper te pen ma ho. Tip sai laban 1v3 run pet kai ma. Laban 1v3 1v4 run tip sai. Ini kayaknya my good fight ada. Oh, Mars good nak lihat songa. But still he tried its best. Nampak pun orang ini. Ini apa yang kini sin nama kita kira dan si Jaka nak apa? Miss Hair kimpat yang push luka taruh. Kalau anak saya ada kat por kat joki makin telruk no. Kela ailat kelapan bang kela dia dan push je sisa. Good tu kan. Hang ni kena kela dia ban yo apa. Misal anak nice hang tu. Tu so turun tu berdekat. Tambah sikil pat yo adu mantai ni ke grup. Nice. Only okay, ngayon knock sinang. Nang tena side ni oh okay okay laban oh knock kemudian habitur darat habitur kemudian kanya lekai gitu oh kalian gon syak ruit no aja kalian gon no black dog ne oh sok turun ni mak tharai ho sok turun pendak no sok turun so toh Kevin tu fight biang nak kalian joki sesin. Ada benda yang itu berarti Kevin kam rak hi. Pai layo saw kill. Ada ban pet je iru mana tamban dak noh hang tu nang kuat ban ilang. Berang fight tu mah. Berang dan am surrounding joki dan enemies nam surrounding joki. Dan Sasha Taita. Saya gini clear. Kevin ni ulah kami obun pai Kevin layo kan kill. Kevin dengan sisa nomor we come long assaulter we come approach we come push ha one of the best agak beda Miramar come seluruh bantur jong kini we tim ayu kini kita nak hapo habar jong zone imat sibet kini fight sa kini up dengan pek yang gini di jong no ini te kelas abam zone ubah kia yang ni tekin saya syak duit betul pek yang ini te rugi up kini rugi up para baya up di mana banyak ruit semua dengan sampai ikop kini tegi hari kentang kami temlong V4X scope happy birthday 2X scope badi 6X scope kan ini dekat team 6 scope imat harai kan ai team scope nak gini team scope kan 4X scope 2X scope sebatkan 6X scope ini dengan akan tengok scope team scope kalau ada mental company AA
nama bagi dalam habar. Oh kelayo shikil imat kelayo kita isiahi. Ha ban flang nak mentanaman bakal ru bazun ru kala ayat. Are yar. Ai te sia ti kelayo sakut dang tu. Kepada kerat ada mentaru. Tahu mantangan pen jong. KS. KS nak kalian jong KS keadaan hajan jong kita jong gunners ai na. Dah sedang. Tela push ZCM badu kini lalu kelak piang kaki ke jangki kelak sangut kadang duk mentah kadang apa top 12 kadang arpo teliki tim kelak apa ya top 12 kini siaru dan mencupi orang dari jangka itu Messi the go to la yo jan laikil dah saya Messi the go to baik senang ta la flang leng jongki ZCM lawan flang side dan pet itu waduh lah syak nok te happy balik Arab nak kalian jong Reds Impe padu kuni te padu lah pushi kita saya buat sesuatu bakal rancan ke enemies akan kerat jangan are tak tu 1 HP satang ban nok hi ko du padu boni lamio ban nok i benut are tahu du pila push lang peniarap lang nama shot knock rats pila dia ban knock nice tanang liang padu boni ru laap nak shotgun keras nadin padu boni lah shot knock nilai tang maki hap hiban nagaling ZCM haban nang mana coach ndete mlong tu ne kam to ya sulangan kita sia dang yo tang wei ini kadang lai tang wei tu sia dang lai tang wei to para wei kadang ya fight di bang ni kadang fight ka jongki team 22 bak team 10 to la push nagaling jong ini kertang tu China tu ai kertang kom no ma lawan third party hang ni tu kami bang lawan third party sagat arsin shotgun nagalian jong grace di third party tu la ready nagalian jong ki banatang venom layo Venom hoy ai sau kill Venom ni se layo sam kill PSM ZCM badu Z red awan trap awan party dan timah itu happy badu la knock KO hang ni udah selu hal ni sia ki one third party a good third party ya baki wan hapor babiang ni ambe baki wan tu di team gini kayak di ban push itu di net nice what a push tamai kini sia ru la bandan third party matrai te sai ter gang ka team ka jong i la on push kar ka jing pet ka jong ni te sia ru la am sai ter gang lor badan stang arngut kill kila yo laingut Messi du god bapli la kerwit mon du meneng haban kerat no na le jo Messi la dom kerat tum long piang ni te mon tang su song hang ni don jing ma hi kan dia tang spek hang yo view kum no expected kum no kan jong bang hi tamashu wan ya dia salak hi kita jong ai ru are kita ru la cha next no le pendak hi nalor ki yo hi
Sayo itu dua sungki way. Ta. Saya tegang Messi kan lap no kita malawan teh. Messi the good marway. Nah liang jong Chili la ready. Manoban flang, manoban yaram. Kiri kadang po zone. Messi the good udan po zone kalau asyam sistem ini dengan niat saya itu. Hang ni kan makam. Terlihat angka. Alah. Para by push para 1v1 oh nice yo dak play zone yo you you aja kanya makin yo ini mata kami đây so good Messi la persang hi marway aji sisa saya tegang ngom dei ban dai kum tu tenang leng jong i la bakla tam ni lai ta ngan pe da snang leng jong nong tu GCM la khat na chatte takini sik le point lang haju te jong 6 scope dengan P6 scope ni scope team scope igni sia nama begitu nak katen scope am te kira kan approach like kami bang maka zone du kala red tigla ikan du lang sesin dan pe sini asa damage mat te son of god Masa shisu son of god la krat tangwa tip lang la naman pet away good take a smoke namara haban kami banri son of god nang isang baitay and pet okay tak scout pet kita siya wala khan I haban long jai okay dang im lo songut dan ninja rex son of god but night fury ta son of god la yo angun ba salta dengan lekan jong I mat hai dengan pet untuk lawan lagi pula kacang ini lawan menyerap lang Exodus sula abo son of god was Exodus kini lek persya kamne ka pakai kantin bible sudah ke donang ni TV padai lek kai maha menne ka game ka banengkong internet sesa bagi lek kai ta Exodus la UI sang berdamai sini nak liang kacang hidup unjuk oh son of god versus Exodus di Bible. Nah, pe tim scope la shanok, six scope la shanok. Ala itu yang domina gini saya nang up tom nilai. Mana warna kaki? Ya six scope. La yo na pokali siapa hap na pokali mak. Nad dim sak kawit. Compare happy birthday kepada saya happy birthday. Happy birthday uyo. Happy birthday telah abek ha ban biang bitang syumi tindak tak la yo bet happy birthday darat apa yang mana happy birthday tu darat happy birthday nyaro coba lah dia kesasin ke ban haban yang fight apa zone baru lah no zone center zone la yo dekat tim jong venom ha ban biang yo center zone jong ZCM kena fight Exodus kena fight nak mentah sampai kita ada hiban yo nama begitu saya ke haban kerat lang teh asa knock Night Fury sampai teh we tim kedan hang teh cuma Exodus kedan hang ni kan game kan long very tight bah very tight kai bah tewat kai bah kini saya dapat di oleh sekilan dulu benar la kham sata ke tegi wei kenapa pelak saja jangan
Nagal kan jong saudara tim 13 tu ke haba nak approach ke haba nak takan nama begitu kan man haba leche zone nanti di sini lu acha tim 17 kita stang arni pro taru yo apo zone dengan kan don jika ini kira ban approach dan ninja acha knock dan jong scope CCM la yo ban approach apo kan zone te dengan jiki la yo ban knock te la chana la yo ina nang ai jing tip nang ni nang po la itu hi ba nang ai jing tip jai kadon kam ha bai la kai perlo kam don kam hi mun pe CCM ulong view aku muka view one shot lagi hang tu kan clear shot salah dia banyak muka turun nak ban clear oh nang tena jangai amde ban patch udah need dan nah jangai ke team 17 kan ya bayo ha ban biang ma jang sa no te se lu kan ya fight ai bang sa la approach nang leng team 13 oh open awan unit dogly temu banyo sisa posisi melayu on pendap kelapan mana nak kai bah nang tena jrong lagi labi hang tu kan fight it's a good fight nang ni na pol aset seperti white ya team 14 nang ni kan tip manu bentur manu bana kham nut bentur tu mut kita hi ba kham yo ban kill sampai chani gidang im saja nai ngut ai ngat harai songut open man sian ya so turun Exodus tibang dan tim dogli GCM la yo biang GCM la bam jam nang tena jrong bai nomor boyo ka location ka bapiang mana leng GCM asa yo Exodus nandu menen ma kita sem pa yo kill na jong full scope la on pai biang to x scope du yo ban revive biang mana it's a good game nang leng jong ki sakla man ya da GCM la yo is son of god antena jrong ka pasok pai nang leng jong i bikin yo amar ba ushong ha jrong GCM na du mana you can sting is GCM mod le kai pa GCM la yo no kill sau kill kata ru marwe udang im bam jam nang tena jrong black dog ru agon puro so turun alet GCM shalak sisa shong ila dihang ni hajrong bai pe hang tei kin layo wan sim layo jam ma berarti second up you GCM ni salit bahkan tu le nang bangja su nomor yo shong ha ban biang hi ka view jong GCM ani in song khat cha si phang ras dengan pet ka swa nomor 1 approach kum dengan leng jong okay, kita siap kena fight dengan pet lang siya ita. Kam stam hi. Nagaling GCM tayo kini tayo iyo ha. Zotron arsin lai sin la siya knock. Ax la iyo ka zone. Marway. Nasa kaya fight na po zone. Ada kan page bega height jong CCM na marwa mai iyo ya height ka babiang ha na tharai mantakasni ngan la ban le tangkat ni ka live na marba dengan sa page biang i wi pat live ma
one rap ketika free ngan sa persang lah di way this open and jung marway nice this marway na du menne ala ong ba ki khen sting nama this pada di hi banang hi apo Myanmar is one of the best nga la ju i man ka por be ju la kai one of the best player bala kham senior bala kham ongom no ke bala kham karya ha ka game ni di players bala ari mato la sha nak biang mak ya uti man star Kevin du hang te shong marwe Kevin du ndu menne marwe Kevin du la yo bun nga thai sau kill Kevin nang le Kevin la yo open air ba te nang le jong es la nok ya Venom hang ni ka kham i nga thalai Malap, thanks for the comments. Happy player balarim aja, diajak no. Anjisa ka game ka dek badan kami pisia bani lakai. Tengah kerman pinwan paipat aku mu player sin. Ha warap. This marway di bam jam meha bandian. Nice. Hang ni ken nagalin jong tim Z. Dan sim barang marway nadu menne sa marway la yok hadway kill total baro rakil tang marway la lawan pendap what a game nak lenga jong i Nagaling this aim approach in such a way bahwa bang you te hang ni kala debet 1v2 v1 ma tu sige dan start arut athalai arut lama we this scope scope ti daga cha dang im sa iwe ngang motor la cham nak panekat tu khela alen kataru dang dan bet mana banyak ngate ngai iba ha kamera mar hi dang la hi u kham dang hi sim hi sa ka legend ki bala kham nang hi ka na po kayo ya ta dam de mga syasha ada kalau i ka kom le ka jong i te show for the best pada kata jing ong jong ang bakla namar ba ki veteran te ban ong sure ulmar kuno ni ki new comer man ta ki players ka tamai man ta ni tip ini ninja ngam tip ki player ki bala ka na dum no kiri lagi kan mau ni pinam lah menile ni bam jam nagaling CCM bakla nagaling ngajong i kendiat bakla mare open air nagaling ngajong i jing samde ban mare na open air kum tu la de bet ban ya bet na side bet handai ilalik kumpensa ila di hak mat jong good game very good game pada jing sisa kita di points ke baki ini ki player la yo ban kill ki la yo ban knock one of the veteran player uban comment sing matang ni apa live ide i one rap ibang la itu la slam ha ka YouTube channel ka jong iru idang dan adu menchua adu menta taba ngam da kham yu issue i ba inang le live namar imat ka bakapor la batai banyak sakmat jinglong imbreu temo pinam la arban ong ya borok ba kedang la bani la kaisa te one rap hope for the best ba pi another time another day 15 yang como veteran jong ka games kabang itu nadu manchua inamla banlen nakaleng jong phi como player play la kai ba play man simi ki babun ngot ki khna sama jong ka than ka jong hi kum ju kham tam e ka live ka ba phi juliet ka por te hope for the best ba another day another time
ba pinai la kai biang ma nai pat sange la jeng chep ni la kai ba ha bet kwa wala kun no pi pinai la kai biang sa isen kan. Okay, thank you for watching, and then we'll see you another live. Kalau si bune nang kerpat pi ba semua man comment sekarang ni video ka jonga ka jing duna ka jonga kunju batai lam nak ka jong pi, and important thing, subscribe, like and share. Kaju ka por pada like comments, the comments I mean like comments sama I advice. Kam dei bikin comments thurmur masyuro yitin jong pi ko ka ban kam tam nang jong kam jing yarap nang jong pi ka long ba yarap yang aku menu bangan le bahaya kan scrim le bahaya kan live kan jonga kunju ngan penia le kai na ka por mentang nang persang kadang-kadang kan jing duna ru apan ma bi ki players ke banyak le kai ki ba simbata ni ka room ka bangi penia le kai ni scrim. To hope for the best pada nene sekmak nang sai le kai kamahan susu ma kan bahasi bun ma pi baro penia le kai bahawet, and I wish ba shi sing sing ni i player kasi ke jong ikan poi sia kate ke jaka ka banga ngalit kai to kasni ka esports world cup pi inga poi hang tei kamde mga supoi barang sedang yang di YouTube channel kamde mga su sedang kamni klam ngon rim ngadon kam baya ke sama ke jongi bukan non kalenti ka dong sedang kan ni te tel tapi kwa bangan pen poi kam jai pi sia kumju semua paman follow ya ka channel ka jongi DJ Wanchan ka juga por follow ya ka Jubilant Divine Esports ka ba ju organisasi ki game ki mo ki tournament ki babun mahana kalian juga Jubilant Divine Esports. Thank you, all the best kita ki players ke batang elak kai bang.